Umndeni waSilindile Dlamini wakabheka inkosi lokusolakala ukuthi wadubuleka kuminye imibutho ekuvikela lekhona eveni ucela sive ukuthi sime kuhambisa imilayido lengasiyo ngikushona kwemfana wabo. Lo mndeni uthi kwanyalo basafake ingubo emlonyeni bayacela ukuthi sive sikuvikele noma ke sive sikuhloniphe lokho. Kulandzela kudubuleka kwaSilindile Dlamini loneminyaka lengama-28 wakabheka inkosi mhla ka-12 kuLesetulu kube sekuvela tinkulumo etinkundleni tekuchumana letingakawehli kahle umndeni wakwaDlamini ekhabo Silindile. Lo mndeni ucela ukuthi sive sime kukhuluma lokunengi nekumbimbisa sithombe semfana wabo etinkundleni tekuchumana. Dlamini kusolakala ukuthi wadubuleka ekusebenteni kwemaphoyisa kanye nemasotsha ngalelo langa. Labakhulumela lo mndeni kulesikhathi bathi basefake ingubo emlonyeni ngakho bayacela sive sibahloniphe kuloko futhi sichubene ngenhlonipho yembili. Sithunywa malangeni kokuthi sitocela ukuthi kulotsatse wethu losasishile kabuhlungu sicela nje ukuthi sithole lithuba lokuthi sikhone kumfihla nesizotha kube ngilokuhloniphekile lesingakhona nokuthi nasigeza ke kukwenda lokho sesingacabanga ukuthi tinkulumo lesingadenda tingaba ngiletinjani ngeja kwanyalo malangeni ayacela ukuthi kunetinto lebese tiphuma lapha ku social media lacela ukuthi cha bayakhuta bayacela ukuthi banga-associate naloku ukuthi kutawulinganiswa nebantu labadzala kulelive. Sicela leyo nhlonipho nje abantu abakethu ukuthi nale sithombe sakhe sesime lokundiza la ku social media bese sesilandzelwa ngemagama lathi swane kubantu labadzala. Lesikwatiko ukuthi tsatse-wethu vele walimala la kalimala khona. Nako lesikwatiko ukuthi walimala kukhona bekatfunyiwe ukuthi awumlimata kanjani njanyana konke lokho lesekukhulunywa kumbanzakanya nebaphathi belive vele siyadikhweshisa kuko. Lesikwati ukuthi yena walimala ngalendlela lekalimala ngayo siyati futhi ukuthi kukhulumisa lokho sitawukukhulumisa njani nalabo labafanele hayi ngalendlela lekubese sekubekeka ngayo kubo social media sesiyaqathaniswa sithombe semntwana sicathaniswa nebantu labadzala lokungakafaneliwe ukuthi bacathaniswe nabo ngeke kucatshanga kwethu kumbe kungenxa yabo cha siyadikhweshisa kuloko. Bacelene ukuthi labangafisa kuphekeletela dzadzewabo kumbeka endlini yakhe yekugcina bete ngekuthi batawubasingatha hayi ngaletinye tinhloso. Kulotawuta emngcwabeni akede nje ngeyokuthi utongcwaba Silinzile utongcwabisa abakaNkosi akuhambise nenhlonipho lokho. Tekuvikeleka ke titawube tikhona siyabheka lo ukuthi lababuke kuvikeleka kwesive eSwatini basivikele lokho kutawube kukhona. Umuntu ke akangabe sengosi yami sowenda into le umthetho welive unganawo kufuna vele kutawube sekuthatha indzawo lokho lokufanele ukuthi kwendeke. Ndvunankulu welive umhlonishwa Russell Miso Dlamini egameni lahulumende wembube ulilele umndeni wakwaDlamini waveta ukuthi hulumende uyati ngalesigameko lesivelile ngako ucela sive sibeketele sivumele luphenyo luchubeke ngalendzaba ngaphandle kwekuphatamiseka. Ucele eMaswati ukuthi awuhloniphe nemndeni wakwaDlamini njengoba usafake ingubo emlonyeni. Silindile utawubekwa endlini yakhe yekugcina ngemigcibelo lesiya kuye mhla ka-21 emva kwenkonzo yemlenzelo ngalesihlanu. Etindzabeni te-Channel eMaswati kubika Ncedile Mamba ngina Nonto Bekotha bethe kabheka inkosi.